I pozdrav ljudi, KJ je ovdje i dobrodošli u moj novi video. Ako se pitate zašto me nije bilo sigurno 2-3 godine, onda je to razlog zato što sam imao neke stvari u realnom svijetu. Mislim, probleme koje se ja moram riješiti, znate mi se škola, tako to. Ali danas ću vam samo napraviti jedan kratak video o mojoj reakciji na jednoj domaćoj parodiji. Zato ono kako YouTube već totalno dodijao sa tim pustim reklamama i svime time i točno vam tjera da čak i te proizvode koje vam reklamiraju ne želite kupiti zato što su te reklame tako dosadne i tako to. Ali onda mi se pojavila jedna vrlo jedna od najboljih reklama koje sam nikad vidio, ali to nije bila reklama, to je bila parodija. To jest neka Yu-Gi-Oh parodija od youtubera koji se zove Low Badgie. I vjerujte mi, to je bilo nešto najbolje, to je zapravo bilo nešto najbolje što sam ikad gledao, bilo je jako smiješno i to sve. Tako da, ali to je bila epizoda, nemam pojma, ne 30, ne tako, ali sada ćemo pogledati tek prvu epizodu koja bit će stara jedno 4 godine. Tako da, nemoj u vrijeme, ajmo da počinjemo sa to. Naravno, parodija od Yu-Gi-Oh-a, mislim, svi znamo za Yu-Gi-Oh, ali ako neko nema pojma za Yu-Gi-Oh, onda bolje da tražite na Google tražilicu. Bolje da najdete na Google tražilicu i vidite što je to. A za ljude koji vole anime, ja vam preporučujem da to gledate ako niste gledali. Mislim, ko ne znam, mislim, to je bio anime našeg djetinjstva, doslovno. Nego, ajmo da počinjemo sa videom. Davno prije, doba drevne Bosne i ostalih zemalja, prije razvijene industrije, fiskalnog proračuna i Snapchat filtera sa postavkama pretvaranja u mutavog psa, ljudi su nešto drugačije živjeli. U to vrijeme nije bilo nafurenih selfija za nabaciti like, ali zato je bila knjiga crnih magija za nabaciti kletvu na bilo šta, uključujući ovu žutu zahrđalu kutiju. Jedan neplodan kmet je na tu kutiju bacio kletvu, zvana Hroma Kobra, što je činilo da se... Kako ja znam da je lik uzeo scene iz Yu-Gi-Oh sezone 0, ako ne znate zašto je Yu-Gi-Oh sezona 0, to je bila sezona koju su htjeli izbaciti na televiziji i za djecu, ali problem je to što to je zapravo sezona koja treba biti sezona 1, ali nije bila preporučena za djecu jer uglavnom nije bila baš za djecu, bilo je alkohola, bilo je malo nasilja ili tako svega, čak i tako sve, ali ako vam kažem, jednostavno onda su izbacili taj sezonu 1, napravili su sezonu 1, pravu sezonu 1 koja je bila baš preporučena za djecu, dok sezonu 0 su ostavili kasnije i na kraju su i nju izbacili za one zainteresirane fanove Yu-Gi-Oh-a, tako da čak postoji Yu-Gi-Oh manga koja je isto jako brutalna, znači doslovno sve to nekako, te karte su povezane u neke jači rizik i Yu-Gi-Oh kao igra između života i smrti, tako to. Ali uglavnom, idemo. Vatl kojoj se približi umre od raka dojke, budući da ta žuta zahrđala kutija je vrijedila samo 2 dukata, što je u ono vrijeme bilo kao 5 kuna i 99 lipa. Meni to ne izgleda kao hrđava kutija. Ljudi su nakon dugog promišljenja shvatili da to nije vrijedno umiranja vlastitog naroda. Stoga su tu žutu zahrđalu kutiju zakopali u najdublje prostore piramide, jer očito je to bilo lakše nego je baciti u smeće. Računali su da nitko nije toliko glup da bi netko tjednima kopao po piramidi radi bezvrijedne smrtonosne kutije, ali i kalkulator zna krivo računati, a kamoli ne mi. Čoče, to su Englezi negdje u 18. stoljeću kopali ko ludi. Evala, nek smo više našli tu zahrđalu Saharu, sevap nam je. Je spravo dobra, ima da je na pijaci prodam za 4 marke pa da konačno kupim sinu šestar. Dijete mi nema s čim trokute crtat. Evo se... Ajde, bravo, sad sam već morao smijat malo. Kare, Belisan je zaslužio. Ali kletva je i dalje aktualna.
Ajme dojka, stisnu me kao robu poslije pranja. Ajme mat, moja umirem. O, I ne. tako, još Evo, sada znate o čemu je sezona 0. jedna je osoba umrla poput novorođenog nepodojenog teleta u periodu hibernacije. Molim. Hashtag kro, hashtag kro, hashtag kro. Izgleda da ni hashtag kro mi ne može pomoći da složim ovaj tornj do kraja. Čovječe, srušila mi se kula ko student na završnom ispitu. Ali nema veze, imam ja svoju žutu zahrđelu kutiju. He moj mile, opet si kupio neki kineski shit. Pa di nađeš ovakve gluposti? Pa toga nema ni na top shopu. Jole, daj Timra mi kutiju, nemam garanciju za nju. Jule, vrati čovjeku kutiju, nemoj da te nabijem na moču. O, pa jel to naš Đole? Glavni smetlar i čistač septički u našu školu. To je zapravo Tristan, ali evo u ovoj parodiji je Joe. I onaj žutokosti je Joy. I naravno se znate za Yami, za Yugi Muta. Koli, sorry Elito, neću se zezat s tom. Amos, ti sprdaj, jel da vidiš? Cure se više pale na nas čistače nego na onog Eduarda iz Twilighta. Bu, baš ste grozni prema Miletu. Odmah ću to staviti na Instagram i to sa 3 ljuta smajlića. Bu. Hvala ti Azra, srce si. Nemaš frke. Ovaj post na Instagramu će dobiti više I ovo te, ali Astra, evo u parodiji. srca nego onaj having dinner with my papa. Aj kad već stavljaš tu sliku, stavi neki hashtag tipa Strong Mile, Mile the Frayer, Mile se izborio za svoju kutiju i to, da ne... Hashtag bullying, hashtag pomaganje Miletu, hashtag poor little Mile, hashtag weak Mile, hashtag helpless little teddy bear, hashtag... Ispade blame pred svima. Čovječe, od kad su došli ovi maletani u našu školu, točno više ne mogu nositi svoju najdražu pink majicu. Odmah pomisle da sam gej i počnu prijetiti da će me nabiti laktom u vilicu. Bolje da me ne skuže. Hej Mile! A to je istina, ono, u 4. razredu nosiš majicu koja je samo, ne znam, 0,005% roza i odmah svi kažu, ajme meni ti si gej, ti si curica. Vidio sam na Instagramu da te zezaju ona dvojica. Želiš li da ih nabijem laktom u vilicu? Ma ne, rađe ne bi to. A da ih nabijem vilicom u lakat? Ne, stvarno nema potrebe, žurim, moram hitno psu kupiti Dentastix, požvako mi je svo uhu uljepilo, na fiksu se već 3 puta, aj bog. Čovječe, ovaj maletan je lud ko šafran, pa neće valjda prebiti Joleta i Đoleta. Ma ne bi trebao, dobri su ti maletani, studiraju politiku, ne bi oni muhu zgazili. Studiraju politiku. A bože, a zašto se ja cijelo vrijeme smiješim, bit će zbog njihovog voice actinga, ali da, baš im je Evo Mile, baš ko što si tražio, iznabijao sam ih laktom u vilicu. Ajme, zašto? I nogom u prsa. Izubijani su gore nego subotom navečer. Zašto? Šta radiš? Zašto? Nisam te tražio da to napraviš. Nisi? A nego šta onda? Nisam te niš tražio, jer nisam nikad ni pričao s tobom. Zapravo, sad znam da u sezoni 1 čak kad Yami, Yugi Muto spominje kako su ga Joe ili Tristan malo zezali i to sve, ali dalje čak kada su bili na kraju napadnuti, on je samo pogledao i onda zaslužio se otišao, on je baš stao, branio ih. I tako je zapravo tako počinje priča kako su postali prijatelji. Također ste on Gardner. Osim kad sam ti pokušao dokazati da mi je ona majica roza zbog pranja, ne zbog toga da sam gej. Mislim, nisam gej, nego majica nije roza zbog toga što ti misliš da jesam, a nisam. Ok, razumijem. Majica je u stvari crvena i... Ile, nemoj komplicirat, samo mi daj pare. Kako je sad pare? Ovo premlačivanje košta. I to po promotivnoj cijeni od 9 kuna i 99 lipa. 10 kuna? O bože, šta je ovo? Interspar, Konzum? Nije normalno, ne.
napravi nešto što ga uopće nisam ni tražio i još mi to i naplati. To što se vidi da studira politiku. 10 kuna pa za te pare u menzi dobijem 5 ribljih štapića, 3 štricle, musaku, vege, meni, sos od gljiva, 2 pudinga, suhi kolač, restani krumpir. Okej, to je malo previše za 10 kuna. 2 multivitamina i zavodnički osmijeh od debele blagajnice. Dobro, malo sam pretjerao, dobijem zavodnički Jesi, Jugi, jesi, ili... Kako se već staveš u parodiji. osmijeh i za manje pare. Vidi kako me krenula ova puzla. Izgleda da ću je još danas složit. Evo ga, još jedan dio ostao. Sad ću ga složit ko svinje u red za kolinje. Samo da... Zašto svinje? Vjerovate, prodali mi ponovnu robu. Glupi Kinezi. Po ovakvim prevareni eBay ne radi. Samo da ne naletim na onog baletana. Bog mile, šta ima? Ček, jesi to cijelo vrijeme bio ovdje čekajući da se ja eventualno možda pojavim? Dobro, jel imaš pare ili ne? Okej, sad bi bilo dosta. Vrijeme je da se zaustavi teror vas studenata politike na nas malo građane. Umislili ste da ste Gavrilović pa da nas možete gaziti. Pa neće moći. Vrijeme je da se suočim s vama i izborim za naša... prava. Pa si složio govor, Mile. Ali nas je faks naučio kako gaziti takve pravobornike poput tebe. Mile, jesi dobro? Valentán koristi lakat kao oružje. Brini se, Mile, došli smo to svetit. Tako je, sad će taj Valentán osjetit naše Mortal Kombat iskustvo. Mortal Kombat. Au, dosadno. Ubij ga. Vidi, bio mi je cijelo vrijeme u ruci. O Bože. Ajme, tako će sada Yugi Muta postati Yami Yugi. Zapravo sezona 0 je također se događa... Sezona 0 se događa čak također i prije sezone 1. No, sezona 0 treba zapravo biti sezona 1, ali bila je, kao što sam rekao, previše nasilno, previše brutalno da je nisu izbacili kao sezonu 1. Stani, Baletanu. Ma što? Vrijeme za... Isuse Bože, Yami Yugi je u sezoni 0 izgledao jako creepy. Jednu igru, smrtonosnu igru, igru u kojoj gubitnik umire poput Gujde u sezoni Božića, takozvana igra smrti. Zvuči malo opasno. Nada sve. Pazi sad, ova igra smrti će biti jedna kartaška igra koju sam malo prije izmislio. Pravila su jednostavna. Svatko okreće jednu kartu i ako dobiješ babu pik ili 10 karu, gubiš. Evo ja ću prvi. Baba pik! Izgleda da si izgubio. Da, postoji mogućnost jednog ponavljanja u igri. Evo, tvoj red. Žalim slučaj, kara 10. Izgubio si. Čekaj, iskoristit ću svoje ponavljanje. Samo je jedno ponavljanje, za nas obojicu. Ja sam ga već iskoristio tako da... Ček, pa to nije fair, ne može tako. Ajde, ne budi curica, prihvati poraz ko muško. Kako će prihvatit kada zna da će umrijeti? Hoću svoje ponavljanje. Rekoh, izgubio si. A budući da je ovo igra smrti, umireš. Također sam gledao, znači nisam pogledao cijelu sezonu 0, ali pogledao sam neke scene i ovo je jedna od tih scena. Znači, znao da gubi i išao ga je prevarit, ali sve znaju što se događa kada hoćete prevariti kralja igara, Yami Yugija. Ne završite dobro. Ali... Umri, smrade! A daj! A dobro, je smrad. Ej, Mile, šta ima? Kakav ti je to trokut na vratu? To je piramida, Jole. I to ne je bilo kakva piramida, već žuta piramida. Slagao sam je 3 sata. Ja se čudim kako ju nije nazvao žuta hrđava piramida. Ali isplatilo se. Cure će padat na to ko epileptičari.
Šta kažeš, a? OMG, jeste vidjeli ovo? A, da, Illuminati, za me. Seriously? Dobra stvar vremena. By the way, ajmo pogledati i drugu epizodu, ono, zašto ne? Čak traje samo 6 minuta, 6,5 minuta. Ja sam se naspavao ko političar na sjednici sabora. Ali istina, ono, svaka čast. Menzu proći. Ne znam, Jule, nisam baš neš pri parama. Pa da, logično, zato te i zovem u menzu. Onak, bukvalno imam samo žute kovanice. To će ti biti dovoljno. Žute kovanice. Da, žute kovanice, ono, to su... Evo i... To su... 50 lipa. A bože. Nova menza zove se socijala. Idealno mjesto za nas financijsko osramočene slučajeve. Šta pričaš, ne može se menza zvat socijala. Eto vidiš da može, kažem ti. Kad Kerom nešto zaželi, Kerom to i dobije. A di su se smjestili, pa to ne bi odvali i Pokemon Go. Ovdje radite. Pokemon Nisu Go. primili ni u jednu stranku. Jole, ne podcjenjuj. Ovo je jedan fin i unosan posao kojeg samo ugledna gospoda može raditi. Jole, jedna debela baba je sad ušla u WC i pošteno se zasrala. Hoću da što prije to očistiš. Mogu li barem ovog puta koristit moču? Na šta ti ovo liči na Fertisimu? Koristi svoju košulju kao i uvijek. A da. Ovdje je više azra s našom hranom, nema je ko struje u sirotištu. Zorka, što ste čekali? Ali morala sam upaliti par selfija sa svim patliđanima u kuhinji, a bome ih ima lot. Vaši su se kebabi vjerojatno ohladili, a kako i neće kad su nam isključili plin, pa uopće ne možemo ni peći meso. Zorkač ono, za uzor tema malo keča. Zorkač ješće sirovo meso koje spita Boga je li zaraženo ili to. Pa da zagrije kebab, premda to nema apsolutno nikakve logike. Čuj, Azra, ja rađe ne bi taj kečap. Čitao sam u 24 sata kako u njemu uopće nema prave rajčice. 24 sata? Ne vjerujem da može se čitati nešto tako u 24 sata. Čekaj, zapravo može, ali samo neki health style. Samo neke jeftine kemikalije, tako da bi ja kečapa bez. Evo kečapa, stisnuo sam ga ko ručnike poslije poroda. Ali šta radiš, pa djeca u Americi gledaju, a ti se tu razbasuješ sa hranom. Dobar dan, gospodin. Djeca u Americi. Bez žaprice. Policajče, kako vas možemo podmititi? Ne treba hvala, vrlo ste ljubazni. Došao sam jer imamo dojavu da se ovdje krije osumnjičeni koji je pred neki dan opljačkao pučku kuhinju u sred bijela dana. I vi mislite da se osumnjičeni ovdje krije? Pa ono, ako ne ovdje, onda negdje drugdje. Da nemate možda kakve informacije o njemu? Imamo njegovu sliku, pa ako biste mogli identificirati. Nijesam vidio nikoga sličnog. Čujte, gospodine, ne mogu se oteti dojmu da ova osoba na slici ne liči malo na vas. Usudio bih se reći da ste vi taj osumnjičeni. Ma dajte, molim vas, pa ne možete vjerovat slikama, to su vam sve te paint montaže. Pa uopće ne liči na mene, znate, čitao sam u 24 sata da Opet 24 sata. kriminalci ne vole priznati da su u krivu, čak i kada je to preočito. Pogotovo ako su ovan ili strijelac po horoskopu. Drugim riječima, morat ćete nama u stanicu. Nama u stanicu. Ajme, koji plot da, gledao sam i ovu scenu. pa toga nema ni u veslačkom klubu Zrbanje. Znači, ipak ste vi taj kradljivac. Da, ja sam... Da, u normalnom Yu-Gi-Oh! Znači sezona 1 pa nadalje, na televiziji kao što smo gledali, sigurno nećete vidjeti ništa nalik oružju, ono, doslovno. Mislim, pištolje i strojnice to nećete naći uopće nigdje u nikom drugom Yu-Gi-Oh! Osim sezone 0. Ali ako gledate
Mislim, ili ako ste gledali Yu-Gi-Oh! Sezonu 1 pa nadalje, ali japansku verziju, onda ćete naći pištolje u toj verziji, zato što jedna agencija koja se zove 4Kids u Americi je cenzurirala neke stvari da može biti više za djecu, ali dalje meni nije baš jasno mi je ako su cenzurirali oružje, ali čak su cenzurirali nešto previše, što baš nije trebalo cenzurirati jer pretjerali su na nekim stvarima. Ali uglavnom, idemo dalje. Sam taj koji je pokrao pučku kuhinju. Trebao sam s nečim jestivim obogatiti ponudu svoje menze. A sada niko se nije pomaknuo. Prosto ću je ušne školjke po stolu. Ajme, meni ne. Taj pištolj može ubiti nekoga. Samo ga sklonite i sve će biti u redu. Da. Ma šta će biti u redu? Ništa nije u redu. Život mi je zasranio od WC na željezničkom kolodvoru. Žena me stisla s 3 alimentacije, čerka mi je lesbača, sin mi ganja Pokemone. O Bože, ne. Sad ja imam pištolj i Ne, užas. sad ja mogu nešto dominirati to. Za početak ti mali špičoka, dones mi vodku i pljugu. OMG, pa ja sam u tačkoj situaciji, moram to odmah staviti na Instagram. Današnji svijet, dame i gospodo. Gaza da opalimo jedan selfie. Evo ga, tačka situacija at menza with Mile, Jole i Jole, feeling scared. Sad hashtag da vidimo, hashtag hostage situation, hashtag chilling with Tausi, hashtag gadna situacija, hashtag bilo bi dobro kad bi neko pomogao, hashtag u redu sad je dosta. Daj. Evo ti tvoja vodka, alkoholičaru. Samo da te upozorim da su komune prepune, tako da bolje da se požuriš. Hvala, lik. Sjesi mi ova pljuga ko Kozmodis krezuboj babi. Kad već nemam zamore, neki mi se barem pljuča na hvarcaju. Kad već pričamo o stvarima koje će te ubiti, onda je vrijeme za jednu igru. Smrtonosnu igru. Gledao sam to, baš ga je lijepo zeznuo. Igru u kojoj gubitnik umire poput iskompleksirana Mislim, pravi Yu-Gi-Oh! Sezonu 0, ne parodija. Meksičarke, takozvana igra smrti. Misliš na ruski ruljet? Ne, makar ima logike budući da imaš pištolj. Igrat ćemo jednu igru koju sam malo prije izmislio. Pravila su... Pa, ruski rulet se igra sa pištoljem i jednim metkom u cijevi, još kako ima ali nemojte to raditi doma. Jednostavno, svako odabire po jedan prst i Nemojte uopće ne pokušavati. međusobno se pokušavamo ubiti njime. Ovo je prelagano, ja biram kasi prst, a ja biram palac, like. Znači ovako, kad ja kažem sad, igra započinje i svatko sa svojim prstom može raditi bilo šta što bi moglo ubiti protivnika. Što znači, možeš sa kaže prstom opaliti pištolj i roknut neku divlju gusku u sezoni parenja. Ili možeš biti kreativni budući da ja nemam ništa od oružja pa malo nismo jednaki ali radi što hoćeš. Igra počinje sad. Lipi moj, izgleda da voziš ča. Zapali upaljač. To me iz nekog razloga potpuno sprečava da ga ubijem. Evo da ti zapalim jednu, čisto da rak malo dođe na zrak. Ups, ispade. Ma šta? Ako nisi primijetio, kroničaru, čaša ti se već odavno napunila, a ti i dalje točiš. To je već alkoholizam na level Sheks. Nadalje, upaljač ti je na ruci, što znači ako pališ pištolj, prouzrokovat će dovoljan trzaj da taj upaljač padne na vodku koja je već Da, riješio ga je, gotovo. razlijana po tebi. A da si čitao 24 sata, znao bi da je alkohol zapaljiv. Drugim riječima, ako stisneš obarač, izgorit ćeš ko lutka na riječkim maškarama. Lik, nisam ti ja upravitelj slovenskih komunalija da se sa mnom tako razgovaraš. Eto ga na. Ajme gori, mati moja, gori! Ajme! Neka ovo bude poruka svim nafuranim nesvaćenim pubertetlijama. Pušenje i alkohol ubijaju. Tako je. I kao što već vrap... I tu ćemo stati. Hvala puno što ste gledali. Molim vas ostavite like ako se uživalo u video. Također i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi Yu-Gi-Oh! Parodija. Ćao!